E di deti nga gundawa, hindi nga ro din amuen, no anyamet ti pakasaritaan ti parikot iti biyag ni Tisay, iti Lawag City nga kayat na iburay kada tayo. Sagudayan nga ti surat ni Tisay. Dear Cassie. Sakbay man ngayon naksalaysayan ti pakasaritaan ti parikot ko, idanon ko man tinabara akablaw ko kada kay nga agpapaay ti liwliwa kada kami di Tanay Marcy Studio. Nangro na kada kayo kinidadim nga mangibasbasa kada iti na dumaduma nga pakasaritaan iti biyag nga pudno launay nga pakapidutan mi iti adal nga agdingdingeg. Kaya kastamet tayo nakablaawak dagiti padak nga dumdumngeg kinagbibuya nagasat nga baro atawen tay amin. Nagasat kunak tabaring no adan tumetlaeng ti dumteng nga gasat. Gasat mi. Iti likudan ti adu nga problema wenno parparikot iti biag nga dumdumteng. Kadi di agdama kasinyong addaanak iti parikot iti biag nga ididamo ket medyo agduaduak nga mangiburay ta kasadyak ammo no kasano nga irugik nga isalaysay king ka. Ngem idinaalak ti riknak ket naibagak madlaking ka ti pakasarita ket sapay ko tamaik kami ti biag dahiti nga surat ko. Ket namnamaik nga dantumet ti maited yung nga balakad kanya. Ilinged daklatan itinagan at Tisay. No pan nakapa ay laeng kiniayat kasinyong ti pagsasaritaan ay napadasak digitan. Ti kinagpaiswan na may saak abalo nga addaan iti duwa nga anak. Nasakit para kanyak ken dagiti anak mi ti pan nakapukaw mi. Kaday di asawak nga ni Wilbert. Ng medyo alistuwak nga naka-move on. Tapay. Ngamin ket saan nga nagbalin nga nasaya at kanyak day di asawa. Nabisyo. Sa dadagiti kundaway nga madangranak. Ket siguro saan nga iso ti lalaki nga naikariya para kanyak tanasapa nga inpulang nan ti bulod na nga biyag kini Apo Diyos. Siyak laeng kasin uray jak kumagasawan. No uray no ado digiti mangibaga nga ubingak pay ken sayang kano ti pintas ko. Ngamin ket ado ti ko na nga mestiza ak napudawak iso nga rod nga binirngasan dak iti Tisay. Ang impan panunutik laeng dagiti anak ko kasinyong dumakdakkel da nga makitkitak nga mapadpadasan da ti rigat ti biyag. Banag nga jak kumakayat nga mapadasan da ang anya nga rod. Awmot ti nagbal sa alak pat nga napagasatan iti asawa. Tabos ta nabisyo, dangdang ranak, nasapa pa nga pimusay. Katsang ka ibaga idininanang, saan ka nga maawalan itinamnama, Tisay anak ko. Dahil nga kinapintas mo, adulat ta dagiti lalaki nga agraum king ka. Ninanang mat. Dahil nga langlangat, kat napintas ka mo, pailaan. Napintas ati rupak nanang. Ay nangim ti bagik na baybay akon. Gagangay laeng dayta at nagsarunong arod ti anak yo kaday di asawam. Sakit nasapa nga nabalo ka. Nga siksikan. Siksikalatan ti nga awir kadagi ti anak yo. Tasyak. Nakapsutak betay. Imposible nga awad dagiti agarim ken kaanak ka. Adamot ken dinanang. Adada. Ang imsyak ti saan nga mangikaskaso kadakwada. Panunutem anak ko dagiti apo ka. Ken ikam man ti gundaway ti bagem nga agayat.
adi mula mo, no adda sa bali nga lalaki nga inkari ni Apo Diyos aparaking ka. Asin no kumapengor ti mangayat itikas kanyak nanang. Anya tiket mo asawan. May saak nga balo nanang. Kahit duwan ti anak ko. Kahit asin no pengor kumati baro nga mangayat itikas kanyak. Ngano kas pagarigan ta asawaen ta ket adadagos duwa nga anak ko. Ket addalata. Ay na si kantumot nga minti agpanpanuno ti kasta. Ket no addan tuman dumting nga kasta nga lalaki. Ay ket gundawayam ton. Luktam to tapusom para iti baro nga ayat anak ko. Ta saan amin nga lalaki ket kasday di asawam nga naranggas king ka. Panunutam dagiti anak mo. Kasapulan damat iti ama wenno ti mangipateg kadakwada nga bilang amada. Alawin nanang. Baring no adda pay kasta nga lalaki nga ibagbagam. Kay na adda anak ko mamati ka kanya. Amin kasin yung adda dagiti adu dagiti lalaki nga agparparik na kanya. Angem kaaduan na kadakwada amamok ida, amamok ti kinatao da. No saan nga di mangrabrabak dalaeng kaaduan na ay tilaing gandat dakat siguro maramanandak. Ngamin kasin yung idisyak ti balasang ado dagiti pinaay ko. Ado dagiti nagarim kanyak nga patsek nga naluksaw da ta saan nga isudat pinili. Nga aging gaita nga balo akon kitadadwan nga anak ko agparparik na da pay laeng. Ang ti makadakas ultimo digiti addaan asawa ket agparik na pay kanya. Nga kesyo di na kadi kayat. Nalawa ti talon ko ti say. Ket anya ko mati anya ko mati ket asawen no nalawa ti talon mo. Kadeta ibagbagam kanya. Ket no kayat mo laeng no aklunim laeng deti daton kuking ka. Numayat ka laeng. Tulungan ka. Matulungan pa kita anak mo. Amok nga marigrigatang kay ti biyagyo. Uy, agtala ka man si Kalanto. Adda asawa mo na ya. Adda asawa kang agpayso. Angim sa anak man nga naragsak. Ket mabalintamet nga ilimid. Ilimid ta ti relasyon ta. Ti panunutem. Ti masakbayan digit anak mo. Ay, agtala ka man. Sa anak nga ipadpada ka digit do mga babae di talando. Tasyak, sa anak nga pumatpatol iti lalaki nga adda asawa na. Nakatubat ka artem. Di kakit panunutin dagit anak mo. Ay, tal na anak man. Panawang ka man laing visit. Iso nga kasla mabuti nga mang-entertain ka digiti agar-arim kanyak taamangan nagpapadada amin ko na. Aging nga digiti daduman naumadan insardeng danti mangarim kanyak. Ngimad na isang sangayan nga may sa kadakwada nga nakaan-anos na pinget nga agraim kanya kasin yung uri no kadagupan kadakwada ket iso deti saan ko unay mapampansin. Ta halos padak madlang nga nanumutibiyag na. Gagangay lang ti trabaho na. No pay adda bukod na abalay ta tinawid na kadagiti datakkel na. Ken kaslang adayo ti gidjat mi. Tasyak nakapudpo daw. Idin to nga dayto nga lalaki ket barbarangisit. Nga no imagine no agabay kami ket kasla kami lakape ken gatas. Ang isu na laeng tinadlaw ni nanang nga kasla seryoso kadakwada. Ngamin ket ammo ti tao nga isuna ket awan ti bisyo na. Nagagat.
nasingpet man nakikadwa. Iso daytoy ni Emilio nga kalugaran mi metlaeng kasin. Kaya di may isang arabi nga may nakpinasyar ni Emilio. Agyaman nak Emilio ti insagot mo nga nateng ka na kami. Adan to manin ay luto mi nga si daen mi. Awan ti anyaman na. Tisay. Urean niya nga kapailak nga ipaaiking ka. Ipaay ko. Kasta ti panang ipatig ko keng ka tisay. Emilio, dimit ko na keng kaidin nga ibawing mo latan di sa bali nga babae ti panagayat mo kanya. Ha? Apay mat. Ang imsi kamot laing ti ipatpatig ko tisay. Baka nalipatan nga may saak nga balo. Kenduan ti anak ko, Emilio. Kung nakmat keng kaidi tisay, awan ti anyaman na kanyak, urino at tanduang anak mo. Ken amok patabalo ka. Anyang arti mabaling ko kat si kamit tinagpitikan ti puso. Emilio, no may ipapanmat kadagita anak mo, awan ti parikot kanyak. Gaputano aklunem naklakid di tisay. Ibilang ko madagiti anak mo, akas nagtaod kanyak. Ha? Sigurado ka? Wen, kasta ti panang ipatig ko keng ka. Di kinagpaisuan na. Kay ayok dagiti anak mo. Tunggal umayag dito eh. Nakaisim da kanyak. Angin, sigurado nga da masaot dagiti tattao king ka. Saan nga napatig kanyak ti sawon dagiti tattao iti aglawlaw, tisay. Ti napatig kanyak. Ket ti pagragsakan. Ken ti pagragsakan ti patpatig ko nga babae. Ket si kaday jay tisay. Di mo kadi kayat nga takabadangam kadagiti anak mo. Ket no aklunin naklakid di. Ag tinulong ta nga mang padakkel kadagiti anak mo. Pasensya kan nga Jack pay nakaikad ding Emilio. Maawatan ka tisay. Sa anak met kid nga agap apura. Ket agsubliak tumanen ta anusak ti aguray. Aging ka nga makaikad din ka. Aging ka nga adan tumuten mariknam nga ayat kanyak tisay. Alas sige agyaman ak arod Emilio. Agyaman ak ti kinaanos mo. Ken ulitek. Agyaman ak ti kanain mo isagsagot kada kami tunggal umay agpasyar dito balay. Awan ti anyaman na tisay. Ulitek met. Aramidik laing dagitoy. Gapu ta ipatpatig ka tisay. Inaklon mo ka din dahil dyan Emilio. Balasang ka. Ha? Saan pa'y nanang? Ay na. Kat naanos mo dahil dyan nga agar-aram king ka. Isu na laing san tinabat-bati kadakwada nga agar-aram king ka. Napingat nga agar-aram king ka anak ko. Kan amutay yung isu na. Nanang. Amutay ti kinasasin na. Nagagat. Na anos. Nasingpet. Man nakikadwa kan. Kang runaan na kat. Awan ti mading abisyo na. Saan ka di? Uwin ngagpaiso nanang. Oh, numan makiasawa ka manin anak ko. Ti kayat ko katkas ken Emilio. Nanang. Ay, apay. Ada ka di sa bali nga. Pagpitpitikan ta puso man. Awan nanang. Balagayam. Panunutom dagita anak mo, anak ko. Dagita apo ko. Sa bali laeng. No adda ti kabadangam nga mang padakkel mang biyag kadakwada. Di lamamin ano agbasa dan taon. Oh, no siksika laeng. Makitkitak nga marigatang kanto anak ko. Nay, saan da kamot nga nga napaadal. Kit na manumod laeng na ta. Kitkitaem ka na ta panaglako-lakom ti kumpurme dita. Panunutem nga may adu-adara sa anak ko. Panunutem nga nasayaan. Nga no makiasawa ka man. Kas ken Emilio. No saan man nga mismo nga ni Emilio. Ti asawa, makiasawaam. Maawatam.
Uwen nanang. Ala, itakor maturugan kat ne. Rabi iuna yan, anak ko. Gumatang man ti sabon yung paglabaken manteka, Manong Nicolas. Ay, sigamot gayam, tisay. Siya ngagpay sumanong. Lumaplapsat ka. Ha? Sibo didi nabalo ka. Lumaplapsat ka kunak. Agyaman ak Manong Nicolas. Manteka man kan sabon nga paglaba. Kasi dati kat katangik. Ay, dahil magbaga ka ulit kan, tisay. Ha? Mabaling ka diti agarem. Awan dahil di kalibin kon. Pinapanaw kon. Iso nga, singgelak manitan. Dahil kadgatangik mano. Ay, isong batang pelae nga, sa ludsud ko. Anya? Mabalin ka diti agarem ken ka. Oh. Alangan mo't ka, hindi ka pelaeng. Anya tikit mo sawen, Manong Nicolas. Kas makita mat. Adami ni grocery. Naganar ti negosyo. Kan kay bagbagak laing ken ka nga pinapanaw ko te kalib-in partner ko. Tadyak kursonada ti ugali na. Kunak met Manong umayk lag umatang iti manteka ken sabon nga paglaba. Ay isumbatang pa lang aron ti sa ludsud ko. Ay na. Dagulit kamot Manong Nicolas. Ay ket adya ko matidagas na. Ay nagasat ka kid at adapay mga itking ka ngas kanyak. Anya tikit mo sawen? Ay deta nga kasasaad mo. Oh. Ay saad mo to nga kas dati ti kinapintas mo si Katisay. Panunutin duat anak mo. Imbag peta dakas kanyak nga mga peking ka. Ay nagbastos ka metin Manong Nicolas. Anya bastos ka day dyan. Ibagbagak na ti pudno Tisay. Iso nga gundawayam ko man, nga siya, agkursonada king ka. Inak malagumatang iti sa balin. Paggatangam ko ma. Ijibangir nga istorlatan Ay, adayo-day jay. Kan nangingina pa, at nalaklak at ilakok dito yung mini grocery. Grocery nga ron. Ure man kidi grocery dito, ure man nalaklak ha. Ken ure adayon, an anusakon. Kesa nga, kastoy nga, masursuno naklaking ka Manong Nicolas. Ay, nagarte ka mat nga babaen? Balo ka lang aruday? Ni anyal at bayag mo nga napanggimata nga anak ko. Kung nagasidag mo diyan ta grocery. Ay nga. Saan nga iso tinaggatangak nanang? Naggatangam ka raw. Ije store nanang. Store? Ako nakadadayo sa jay. Nakasara kade jay grocery ni Nicolas. Saan nanang? Iso ko matipaggatangak. Angin masurunak mat kaday dyan Nicolas. Apay, anya tinaramid na. Bastos nga rod nanang. Ibaga na kit din agarim kanyak. Kit gapot adyak ikaskaso. Ibaga na kit din nga naarteak ka no. Idin to nga nagasatak ka no. Tadapi kaskin kwa na nga mga kanyak. Ay, isumul lang Luko nga talaga dahi jay. Adalas-lastog na dahi jay nga Nicolas. Iso nga rin awagan dati Nicolas tog ditaw. Akit adaking ka No saan munton nga. Saan kanto nga gumatang ijay store na. Isupe ananang. Masurunak lang na makitkitak dahi jay nga Nicolas. Ay alaala nga raw. Munto nga raw tamantekan. Tain ka ituloy ti aglaban anak ka. Ay, limbag nga bigat mo. Tisay. Manong Nicolas? Di na ka di pastre kahit. Kas makita madabit-bit ko. Sige. Sumurek kayo, Manong Nicolas. Kas na saan nga nagbaliw na iti balayo ay.
Agtugaw ka pa'y manong. Ay, agyaman na, tisay. Anya ka ditiran tayo, manong. Kas makita, adaawit ko nga nakasupot nga makmakan, ada imported chocolates, ada cupcake. Itid cooking ka. Ta itid bunto ka dagiti anak mo. Na sigurado nga di na pa'y nakarkaraman iti kastyo nga agkakangina nga makmakan. Ha? Api nga ikami da, Manong Nicolas. Ay kas kunaking ka. Kaya't ko ti agarim king ka. Kaya't ka katulungan. Ha? Sa anak mo nagpatpatulong king ka, Manong Nicolas? Ay saan ka nga kaskastan? Amok nga marigrigatan kay tibiyag, tisay. Narigat magpadakil, iti duwa nga anak, awan ti kabadangan na. Kit anya ti kayo sawen? No siyak ti aklonem, no siyak ti pakiasawaam. Itid ko amin nga kasapulam, kastamutan nagiti anak mo. Nagkunaking ka nga kasapulan, miti tulong mo, Manong Nicolas. Amok lata. Narigat ti kasasat, ti bay sa balo, akasking ka nga duwat anak na. Sakit gagangay laang ti... Day, nanumulaang ti balayo. Sa awan mo tinatalgad na pagsapulam, saan ka de? Ang imtilaang kondisyon ko, no managasawa ta, si kagandang iti anak mo laeng ti suportarak. Anya? No bilang laeng, umay kayo agyan iti balay ko, uri tadakkel ti balay ko. Tapno adda ka badangak mo nga agbantay iti mini grocery. Agit, agbati dito'y dinanang mo nagbastos ka nagsasaon. Ay katrumbeng na laeng Ay numad diyo kayat. Dito'y tanga agyan. Papintasik na iti balayaw. Angam, nasking nga makisina iti bangan ni nanang mo. Naglastog ka nga talaga, Manong Nicolas? Si ka lang arti umaygar aram dito yan, si kapay ti mangkay dito kondisyon. Kitrumbing na laeng siyak tumot ti mangbiag kan giti anak mo. Mabalin ka di nga pumanaw kan, Manong Nicolas? Di kahit mo sawin, paayan na. Dito nga kinataer ko, dito nga kinabaknang ko, paayan na ka di, tisay. Ay di mo lapang panunutan da kita anak mo. Panunutan, di masakbayan da, nusak ti pakiasawaam. Pumanaw kayong mabalin? Sakbay nga, adda may bagak nga madikada kayo? Anya? Kayon, please. Sakbay nga maperdi, ti aldaw ko kada kayo. Si kapay tinatangsit. Si kalangaro din, ti kahit ko nga tulungan. Pues, inak nga ro din. Ang magure ka. Agsubli ak tumatlaing. Aping agsubli ka pelaing, Manong Nicolas. Kit umay kantuman armenen ang mga nagbaloy ti panunot mo. Saan to nagbaloy ti panunot kon? Kunamladay ta. Aging nga awang pa'y ti asawam. Agnanayon tulat nga, armeng ka. Tapno no, matulungak dagiti anak mo, nga amok nga marigrigatang kan. Please inkan, Manong Nicolas. Mga asim sakbay nga mapagsawang kay ti dakes. Unay, aguri ka karon. Apay. Inak malayan. Pinidot na dati. Nakasupot na awit na itay. Kita man ti kinalastog na dahi chay. Iregalo na. Sana ibabawi. Unay lastog na dahi jayin nga Nicolas. Uncle Milyo. Oh. Jim. Deti tinimpla ni nanang Diyos mo. Agmerenda ka pa'y, Uncle. Agyaman Jim. Uncle Milyo. Oh, Sheena. Deti matitinapay nga. Insagana ni nanang pagmeriendam. Agyaman Sheena. Awan tiyan yaman na, Uncle. Ay, Uncle. Oh, Jim. Uncle.
Kanain ka kung maumay dito, Uncle. Magus-gusto ang mga minuk aday pasarabom ka na kami. Kadi. Eh, pasensyaan yun, di ipasarabog ka na kayo. Uy, agyaman kami, Uncle. Inggatangan na kiti, baro nga, ay ayam ko. Uresak, Uncle. Inggatangan na kiti mumunyeka. Uy, naman yaman na. No, pinto no maminsan, no kaya't yo, igatangan kay tumanin. Ay, talaga, Uncle? Talaga, Uncle? Wen, ay, anak ko, Jim, Sina, nanang, inkay wala ay jay kusina, tatulungan nyo ni Lola yo. Tagsarita kami kina Uncle yo. Awon mo ti anyaman na, sa sanang man nga disturb mo hindi kiti anak mo. Alain kay latan. Bebe, di kita, nakulit na di kitang ubing. Aglalo no da ka dito, Emilio. Kasta ulit ti ragsak da, ta is-spoil din mo ida. Ha? Anya ti kayat mga sawen? Tisay. Deta kanayon mo nga panang iti pasalubong kadakwada. O, saan mo kanaskin nga kanayon mo nga ikan ida? Bakamat numaruwam da. Amang ano sapsapulen danton. Awan ti anyaman na. Walang kababain mitking ka. O, syempre, gatangan madagi chay, aggastos ka mat. Ken, ano pang panunutan dati igatang? Awan ti yaman na kanyak. When angim gagangin mat laing ti trabaho, saan ka di? When, angim, awan ti problema kanyak, dayta, tisay. Ti importante, naragsak dagiti anak mo. Ano naragsak na lakid di, naragsakak mo. Ken, kinagpaisman na, kay ayok ida. May ayok launay kadigiti anak mo, Sina. Sina, ni Sina ken Jim, tisay. Ang ad-ada nga may ayok kin ka. Ha? Milyo? Jak tumaumang ang may mga arim kin ka, tisay. Agyaman milyo no. No, kasi nga, jak pa nga maitet ti sungbat ko ken ka. Agyaman na anos ka. Awan ti problema ka dahi tisay. Importante, may paneknek ko ken ka nga napudno ti panggap ko ken ka. Kada kayo nga agiina. Ket ulitek, ipatpateg ka unay, tisay. Ket numan bilang laeng. Ibilang kuntun dagiti anak mo, akas nagtaod kanyan. Agyaman na, milyo. Anya, ti kayat mo nga sawaan. Aging gaita, di mo pa'y sinungbatan ni Emilio, anak ko. Saan pa'y nanang? Ay. Anya pala ti urayam. Ay, bakit akon? Amok, no, kaano nga naragsak kakin saan? Sakbay nga dimtang ni Emilio iti biyag mo, anak ko. Amok nga, naliday ka ide. Ngim, nagbaliw ka. Kilahat nga nagbaliw ka, ide adan ni Emilio. Nanang, amok nga maragragsakang katunggal makitkitam da Jim kini Sheena nga naragsak tunggal addaday dyan nga Emilio. Amok nga pampanunutem. Nga isukuman, ti agbalin nga amada, saan ka di? Ngim, apay, mas daawak. Nanang, mas daawak na apay nga di ka makadesisyon. Apay di ka makaikadeng. Panunutik nga rin ti masao ti tao kenkwana, nanang. Ay na, day takot ti problema. Nasisisita pa iti masao dagay ti tattao ngem tabukod mo nga pagragsakan, anak ko. Ti pagragsakan digiti anak mo kumati panunutem. Saan nga digiti masao ti tattao? Apay digiti tattao ayat mangbiag king ka. Isudat mangpakpakang king ka. Saan nana? Malagaya. Adda ka din marikritnam nga ayat kin Emilio, anak ko. Ti kinagpaiswan na nanang addan. Kat adda pa nga rot yung urayam. Panunutik nga rot nanang amangan no, apagapaman, mamiris na nga, mas naragragsak to isuna iti may isang balasang
Ngem itikas kanya nga balong at duwan nga anak na. Ay na, day takat ti problema king ka anak ko. Advance ka launay nga agpanunaw. Anya. Apay ngamin nga panpanunutim dayta. Panagkunakit napudnot panagayat ni Milyo king ka. Iso nga, ikam kumadgundaway tabagim nga agragsak anak ko. Amangan mo't no ni Milyon tinaikari nga lalaki aparaking ka nga inted ni Apo Diyos. Iso nga aklo na mo numan bilang laeng adan mariknam nga ayat king kuana. Nana. Dahil kaya nga Milyo ti pagpanpanakil mo? Ha? Tisay? Manong Nicolas? Ay, dayjay nga Milyo. Nga padam nga nanumulaing ti biyagda. Inggatangan na laeng ti ayam dagita anak mo. Ison ti pagpanpanakil mo. Sa awan tinaskin nga ipalawag ko king ka, Manong Nicolas. Ay, mas daawan aklaking ka, tisay. Dinto nga. Amum nga adot ti kwarta. Amum nga ada mapalin ko. Ada negosyo nga naganar. Nga makatulong ka na kiti anak mo. Dahil kiti nga Milyo. Nga gagangailain ti pagsapulan na ti pilyem. Among Manong Nicolas, adda nga isarsarwa kagapo ka dagitang ibagbagam. Ha? Naglastog ka ba't na babaen? Sikapay nga balo nga duwat anak na ti mangibagat kasta kanyak. Iso siguro nga awan agbayag nga kalivin mo. Awan ti agbayag nga babae ti biyag mo, Manong Nicolas. Gapo ka daytang nga ugalim. Anya? Ugali ka. Ti ibagam kid saan nga agpanpanunod dagiti babae? Iso nga pinapanaw ko ida. Pinapanaw mo ida. Wino, pinanawan da ka. Ha? Makitkita ka dita nga galad mo, Manong Nicolas. Dagiti lakit di babae nga nagbalin na nga di malan iti biyag mo ti pimanaw. Saan nga sikat ng papano kadakwada? Ay, saan nga pundo da ita? Saan man? Iso siguro nga awan ti agbayag king ka. Gapot ti kasta nga ugali, Manong Nicolas. Kat apay no gagangay laeng ti trabaho ni Milyo. Apay no nanumulaeng ti biyag na angas kada kami. At least isuna. Saan na nga paglastog ti anyaman nga daking kuana? Adda nga rod ba't ilastog da kat awabay? Adaan isuna itinadalos ka pa nagpuspuso. Dahi tati awan king ka. Agpaiso nga nanumulaing ti biyag na. Angem no sa sino tinano mo, isot itagay ni Apo Diyos. Isot bendisyonan ni Apo Diyos. Ay, tiladay bagbagam. Dikit di bagam awan utek mo. Iso nga awan ti asensom. Iso nga kastad biyag mo. Sayang tapintas mo. No awan mo't utek mo tisay. Ay na, pumanaw ka laing dito yan. Diyak kahit ti pumatol itikas king ka, Manong Nicolas. Kat manibo dita. Diyak kahit na makita ta pa nagrup-rupam. Ay, uray mo't siyak. Sayang tapintas mo. Di mo mo't us-usaren ta utak mo. Takit din pada mga marigrigat ti pilyam. Imbes ko mga siyak nga baknang. Ay, di kat laglag ka nga babae. Anya? Imbag atasaan mo nga tinutupan dahi dyan nga Nicolas. Talaga nanang. Basit laing talaga tutupakon. Kurang na laing tongpae kon. Ay naaya. Awan ti maganar mo ka dahi dyan. Sana kiti bagang agbabawi akto kano iti desisyon ko. Apay, inaklon mo ka din ni Milyo. Saan pa'y nanang? Ngayon saan ko yung baga kinkwana?
Ba amlatan ang panunutin ni Nicolas. Nga da kamin ken Emilio. Takas tantong batlat pagtungpalan na siyang kadi. Aklunem nga minen ni Emilio anak ko. Tapno addan ka badangam kadagita anak mo. Tapno no sardengan nakanday dyan nga Nicolas. Nicolas, malas day dyan. Hanya? Ulitin man din bagam? Disay? Kunak. Ipatpateg kami, Milyo. Ay, no kasta, aklunin na kon, Disay? Wen, talaga? Wen ko na, di ka makatagari. Yes! Yes! Ay, di ka makatagari ko na. Yes, pasensya ka. Diyak la mapigilan, di bagi. Nakanagragsaka. Disay, thank you! Thank you! Saan kantog babawi, Tisay? Di kantog babawi ti panangaklon mo kanya. Ken, agyaman nagta. Agyaman kataan niya. Agyaman nagta. Paumyanin nagdi di balayo. Isot kid daw ngamin da gym ka ni China. Tadi ngamin, day off mo no bigat. Inkarim nga ipasyar mo ida. Wen. Oh, angim arik na. Kakaklon mo la kanyak itay. Oh, awa may tidakas na. Ti amo da China ken gym ket nabayagin nga da relasyon ta. Ha? Wen. No kasta. Saan nga tagtagay iniplaying na ito eh? Saan? Maturog ta ka din? Adaking ka. Adaking ka no, maturog ka naman no saan. Anya ka diti kahit mga ramitin. Kwa? Saan kagbabain, Milyo? Tandaanam, agayan ayatan. Ket itatida mo nga rabi ingag kay data. Ket kasti ko namitay. Iti mabiit. Pagtulagan danton di pa nagkalaysata. Saan ka di? Wen? Okay. Kasi tumadla pagtungpalan na. Iso nga maaramid mo, di kaya't mo aramid din kanya. Talaga? Wen? Nakaturog mo ito, hindi kita uping. Ijak dinamnama da ito. Imposible nga, saan mo nga pinanunod? Ha? Saan mo nga inimagine? Saan ka makapaglibak kanya? Saan man, inimagine ko inimagine mo nga, inimagine ko nga, aramidin da dati, aramidin ti agasawa. Oh. Kat ita, agayan ayatan. Kat mabalin, nga matungpal, da dyan imaginem laing iti. Mabalin nga pumayson. Ha? Talaga? Gulik ang jak nakasagana. Bigla-biglaan mo't lat. Apay nga nervyos ka. Anya ka di ayati inimagine mo. Mabalin ka di nga ibagam kanya. Be specific. Ha? Nakababain. Nakababain tisay. Apay nga agbain ka. Sus, agayan ayatan. Iso nga, awan ko mati mababain kadatan. Kwa. O, kasilatan. Anya. No, anya tinimagine mo idi. Ngar aramidin ta. Idi agar-aram ka pala kanya.
aramidem latan. Anya? Ha? Ay, seryoso Milyo. Aramidem latan, day di imaginem laeng kanyak iti. Oh. Ay, itan? Itan. Sige, mabaling ka di agkidim ka. Tisay. Apinas kang agkidim ha. Basta, mabainak namin nung nakamulagat ka. O sige. Ay! Abay. Dahita ka titi. In-imagine mo? Uwin. Madi ka di. Makakatawa. Nakiktutak lang ta. Imo namot kinaramid mo ka. Pinagkalam na tilupok. Ay. Kuaso. Ala. Sige, ituloy mo. Ay! Insan ron nga pinagkalan. Dati may isa nga dedek. Kasta tinimagine ko ngamin. Ay na, siyak malaingin Milyo, ha? Siyak malaingin tagtrabaho. Aya, panagkita kit awang pa'y tipadas mo. Damot kit din ang saan unay nga ado. Kasta aya, saan na balin? Siyak latan. Bye am di inimagine mo. Dahil latan ta. Dahil tumeten ti imagine inton sumarunon. Anya. Tisay. Tisay. Margi ka, Tisay. Ni, ibaba mo ta. Sakwal na mo ta. Tisay. Tisay. Magustuhan ka dito, Aramidek? Milyo? Uwen. Tisay. Amo una ibaybayag kita. Apay, di mo ka di kayat? Baka mapugsitan ka. Baka no sumrik yung takarabukob mo. Iso nga, amunay. Sorry. Sige. Rabawang kalatang aruten, Milyo. Punagpudot gayam. True, napudot ngagpaiso. Aglalo ket ni, nabayagan day di na uli. Milyo. Nyo. Apos lagsalsala nga. Giling-giling mo tan. Tisay. Tisay mo unay. Mapansamot din, Diyos ko. Mapanin? Agore ka nga rin. Kasabayan kan. Anya. Di. Nagkabaliw mo din. Milyo. Mapanin, Tisay. Mapanin. Sige lang, Milyo. Agsabay ta. Ay, DJ. Anya tayo siya kagpaiso. Diyos ko. Mati dakila kayo diti batog ti balayo. Uwin nga rod. Aslad na nagdiso nga ng dagsin na baka iti galba. Ala, adaman
anya day jay. Ay, tisay. Naguli ka, ninanang. Anya day jay, anak ko. Nangig mo ka de. Uwan nanang. Ada nagtupak nga, nadagsinabanag yung tagalba. Uwan nga ron, iso nga nariinga, nakigtutak, naminduhapay. Ada siguro nagbato nanang. Ay, asino ko ma. Ada nga ta nagubor dito'y balay tayo. Asino ko mananang. Ay, tsak mo Dati, saan mo na mapaspasamag na ita? Babaan nyo no, nanang, tisay, into no bigat. Ulik to deta bubong yuta, kita ito na anya lingi nagdiso, nagtupak. Amangan kat no adda nagubur nga talaga. Panagkitak, panagrik na kat. Kasla bato day jay. No saan nga dati natangkan nga klase ti prutas. Alaman nga rod. Kat dati met nga awan ti agubur ti balay mi. Kaya naman na agubor. Apay. Awan mo ti tao nga manggurgura kada kami. Awan mo ti amumi nga tao nga mga ramid ti kasta kada kami. Taawan mo ti aramide mi iti padami nga tao. Ay, baka kaday dyan nga Nicolas anak ka. Anya? Ni Manong Nicolas? Ni apeng agubor na nang. Ay, awan anay dagitang amarites nga talaga. O nanang, apeng nga kasta ti lang ayo. Ay kasanaw, mahay bladak ka dagita karuba. Anya? Ay, bagbagada kede, ichis-chismis da. Nga si kakanaw, aramatem lang kano ti lalaki para iti pagsayaatan yung nga agiina. Anya? Kasi kakanaw, kwartaam kano dagiti lalaki. Sino ko mati mangiwaras ti kasta nga chismis nanang? Ay, jak man mo Dati ba't gawan mo ti masasaudakin ka? Sada ibaga, nga, si kakanaw, di ka kumakano ag trabaho para kadagita anak mo saan ka nga mas asa iti lalaki. Na ibaga na nga, gatil kakanaw. Sino ti nang ibaga day tananang? Ay, jak man mo. Di damot ibaga kanyak. Saan da ka no may maibaga no, asin no ti naggapwa na day ta nga agwarwaras nga chismisking ka. Bepean nyo na tananang. Tinasisita. Saan nga agpaiso dagat ibagbagada. Ngunit ang masurunak laang. Kas kunamla no sinoda. No adda ka sa pulanda. Nakasingsingpid da. No kasta ada chismis. Ay na. Paggugustuhan da nga i-chismis da tao. Bepean nyo nanang. Agmamaw tumilayat ang chismis. Ay, padasin da nga siya ti chismis da talaga makaraman da kanya. Api nga nagsubli ka, Milyo. Di mo tingkag trabahon. Ako inak ko ba ang... Apay. Adarang trip yan ta motor ko. Anya? Mayat mo't pala hindi rabi dati pilid na. Chinek ko mat. Sambot nga ipes. Itay kat mapangkusakayan ko man. Awa mo't ti angin nan. Sa makitak nga danang tudok. Dati pilid na. Anya? Natiligay na? Uwan. Batak. Panagrik-nakit na igagara. Dakkel na titudok na. Kaslan nangaramad na ti kutsilyo. Anya? Sino ko mati akin aramid dayta? Dayta ti jakam mo. Italayan nga mapasamak kanyak ti kasta. Diyos ko. Ay, umay ka tumanganan anak ko, nakaidasara ko.
Alawin na nang, ilipas ko lang ang sibugan di kiti mula. Yabi kasto eh. Ay! Ano data? Apay, anak ka! Apay, nagikis ka! Nakiktutak lang nanang. Apay nga nakiktut ka, anya nakiktutam. Ada ngamin. Anya dayta nakakigtutam. Dayta nanang. Ay! Apay, ada na tayo nga pusa dito yung arubayan dayo. Diyan karoon amo nanang. Nagbastos ba't timin ang ibilin ka dayta? Ni, Diyos ko, agangot pa yan nanang. Isumalagay madamaangot ko na bangsit itay. Nadsaka mo ti paggapuan na. Saan nga tanga? Nairanta dagiti nga papaspasamak nanang. Anya ti kayat mo asawa na anak ko. Ididamo da nagubor ti balay tayo. Hindi ko ada mangichis-chispis kanya. Si Maruno, nagtripanda day motor ni Milyo. Sakit ita, ada imbiling da nga natay nga pusa dito arubayan tayo. Anya ti kahit mga sawaan. Saan nga tang aramid ti tao dito nanang? Nga iranrantada nga aramiden? Asin bro ko ma, ada ka di atap mo. Adda nanang, ang imawamot yung pamaniknik ko. Asin no ka de. Asin no ti atapam anak ko. Saan nga tangan ni Nicolas nanang? Ni Nicolas? Sa bagay, nasakit siguro tinakam na ta saan nga isot inaklon mo. Ang imaping nga ramidin na ti kastoy. No, kahit mo, nataltalgid ti rik na tayo, panunod tayo. Inte la taagyan, hindi balay min. Anya? Ay, oreta tinawid kumod day jay. Dati lang ulitig ko, kanti asawa na, kanti duwang anak na tiagiyan ni jay. Medyo nalawa mo ti family house mi. Diyak amo no kahit ni nanang. Tapno awan ti problema tayo. Numan pudno ti atap mo nga ada. Mangiranranta nga mga aramid di kiti mapaspasamak dito eh. Datayon ti umadayo. Saan nga naskin nga tutupantay pa no sinod na kita nga. Awan ti maubranay ti biyagda. Ang Emilio. Awan ti anyaman na. And nabayag idin nga panggip ko nga ibagaking ka nga. Agyan tila tadya balay min. Di kinagpaiswan na. Masapol nga kanayo na kadadya ta. Taapay. Mabaybaya kami nun dati nalawang nga talon mi. Ha? Ada nalawang nga talon nyo? Uwen. Diyak ka di pinibagaking ka nga. Malaksid ka na ti balay. Ada pa yung patawid na kiti dadakil ko nga. Ado nga ektarya nga daga. Ha? Angin, adagay na lawa at talon nyo. Apeng nga rin nagtrabaho ka pala, iti sigod nga trabaho. Dayjay. Mabainak lang amin, gabuta. Amok ngamin dati kimbagi. Gaputawan mo ti ubrak. Diyak mo na sanay ti talon. Iso nga, inananusak Tigi nagpaiswan na. Sursurwe kong tagtalon. Angin ko nada mo, ipatalon ko kanalatan dagiti dagami. Aw mo ti sabali nga.
aglakam ka dagita, no saan nga da tayo. Kasanong ordi di balay mi? Konforme, no kaya't lagi din ni nanang, paupaan tayo, no saan ilako tayo. Jack la sigurado no kahit ni nanang. Konforme no anya kahit ni nanang. Importante, umadayo tayo dito eh. No bilang laing pudno nga daw, ada na napagura tayo. Nataltal gud tirik na tayo, panunot tayo no. Ada tayo mismo iti ligason mi. Kadwa tayo di kiti kakabagyak. Kuha. Kasaritak pa ni nanang. O sige. Idi kasaritak ni nanang kasin yung saan nakayat nga panawan ti balay mi. Ano kayat mi, sumurot kami latan kini Emilio ket agbati isuna. Napasaray sarong kaaran mi latta kanon. Angem amangan no, panawan mi ni nanang agmay-maysa ket isut pagdiskitahan dati mga aramid ti mati kada kami. Nga atap mi kit Manong Nicolas. Kasano no sa baligayam? Di mi amo no sino man ti baka may isa kadagiti nang harim kanyak idi. Dagiti anak ko okay met kadakwada o rekompormet pagyananda. Angem panpanunutek dumanada kami iti balay mi. Mga no andan to, bakay raman dan to, nagitidwa nga anak ko. Deta ti, kabutbuteng ko launay. Ada naguburen. Ada nang dadael ti motor ni Emilio. Ada nagipan iti natay nga animal. Ada warwaras da nga madi, takas nga chisibis kanya. Oh, no di kita laeng. Kita talaga nga, mabuting kami, anyan to lagi din no nakarkaro pa iti aramiden da. Da ito yung harod ti parikot ko launay kasi yung mang burburibur ti panunot ko. Ti amok din ket naragsaka kon tadimteng ni Emilio iti biyag mi nga agiina. Angim apay nga kasjay. Adama naragsak nga dumteng adamet latta ti kabaliktaran. Ti amo gidin agtalnan ti biyag mi angem adamet mangrirbok. Pasit ka di ka talaga ti biyag nga no adaragsak adaliday. No adarigat adanam ay darigat. No adatal na adamit riribok. Balakadan dakman kasin no anya ti aramidek. Agtalinaid kami man iti balay mi. Ket penken mi no sinno man dayta nga tao nga manggurgura kada kami nga mga aramid dagita kada kami. Ta labanan mi. Wenno da kami kadinti umadayo. Angem no umadayo kami man nga agiina sumurot kami kin Emilio. Kasano ni nanang. Baka din tumudla natal na tiriknak ti panunot ko. Baka diak tumudla naragsak no kanayon naktulang madandanagan kininanang amang ano ni nanang ti pangibuntunan da ti gura da kanyak no syakman ti gugurgura da. Apay nga min nga adda kastang klase ti tao. Balakadan dakman, tulungan dakman kasin. Kaya naiti nga ron ti pagibusan ti surat ko. Ket iyon na akong tiagyaman kadagiti makaited ti balakad kanya. Ken kang ronaan na kasinyong agyaman naglaunay ti anos mo nga nangurnos nang ibasa ken ng tedbiag. Na ito nga pakasaritaat. Sabay ko damit na ibati na nga adal liwliwaken pagsarmingan ti biag kadagiti padak nga dimgeg ken nagbuya. To'y mariribukan unay nga pagayam mo Tisay, Itilawag City.